se susreću. Sandra i Almir Merdžanić su već nekoliko godina u braku. Oboje su osobe sa invaliditetom i nezaposleni su. Aktivni su u borbi za ljudska prava, odnosno za prava osoba sa invaliditetom, koja se u velikoj mjeri ne poštuju. Zakoni trebali učiniti životni standard boljim za sve građane, tako i za osobe sa invaliditetom. Međutim, praksa i moja analiza, ali zapravo i moj svakodnevni život je pokazao da to nije tako, jer upravo donošenjem zakona i podzakonskih akata različite vrste vlasti u Bosni i Hercegovini kompletno diskriminiraju osobe sa invaliditetom. Analiza pristupačnosti za osobe sa invaliditetom pokazala je da u Bihaću mnoge institucije nemaju adekvatan pristup za osobe sa invaliditetom. Iz dvije lokacije sa koje se može pristupiti gradskoj upravi, osobe sa invaliditetom ne mogu pristupiti čak ni iz jedne, pošto ne postoji kosa ravan, a podizna rampa koju imate priliku vidjeti kod stepenica glavnih zapravo ne radi. Tako da osobe sa invaliditetom, recimo čovjek korisnik kolica, ne može pristupiti gradskoj upravi. Danas smo htjeli upravo u ovoj našoj kampanji koju radimo, znači u ovom periodu zadnjih mjesec dana, da javnosti približimo i svim institucijama ono što mi želimo da postignemo, a jeste prije svega znači uklanjanje barijera, svakodnevnih životnih barijera za osobe s invaliditetom, to jest pristupačnost u svakom obliku. Svjetski dan osoba sa invaliditetom prilika je da se ponovo skrene pažnja i pozovu nadležni da imaju i zakonsku i moralnu obavezu da invalidnim osobama poboljšaju status i život.